Om Swastiastu. Rahajang sore semoton sami penapi gatra astungkara becik sareng sami ring rahani mangkin titiang jagi nguacen cerpen sane memurde kuluk bengil kekawian Ibu Karma Citrawati. Sedurung lantur peningayang pastan titiang Gusti Ketut Sukmayanti. Titiang aturang suksema banget majang ring Bapak Putus Partikes ane sampun izinin galah taler rahajeng HUT NKRI sani ke-75. Inggih titiang mangkin lanturang antuk ngwacen cerpen Kuluk Bengil. Di pempatan Tajan Bingini liu pesan kuluk meganggungan ngebekin marga. Uli dije kaden tekan ada nang 15 liune kuluk ane mepunduh pada ngongkong. Ada ane saling dengeng, ada masih ane nyelapin bulane mekipu di tanahe. Galahe subenyaluk sanikale. Suryane mepamit ngemang galah petengi mejalan. Pempatane suung. Mekejang krama desane subetusing ada mecelapatan di jalani. Mekejang subejumahne pada mekedekan ajak piana lan kurenan. Ada masih ani nguyutang kenyele megai kecarik ani ngutgut tulang. Yen kini unduke iraga tusing dadi nungi. Men kengkenang. Cai tusing lekar nyidang raos apa. Bekejang jani suba melenan. Sing ada ane lakar nyidang nulungin. Yen iraga nengel doken, sina ngeliunang ane lakar mati. Entuh toleh. Iselem maretuni aja mekedekan nalea mamahan jani suba mati. Nah, icang nawang kengken sebet bayun cai ini. Kewala cai lakar ngudiang. Manusani mekejang subetusing cari ipidan. Sayang ngajak iraga. Enu cai ingat timpal iragani ane polos buin satir pesan ipoleng. Mati matene misi ulian tik-tiga ajak pana ane ngubuh lan mabuk. Beli. Yen kini terus iraga sayan tusing meaji mekejang manusane sekitu-kitu melaksana saja beli tiang mekena-kena uli mekelu adien manusia ngematiang manusia dari laporan polisi kanti penjara hukuman kewale yen manusia ngematiang iraga adi sing kenke sing ada di ngeh tiang manusia ngematiang cicing kanti penjara iraga mula sing maji mekejang kulu ane ada di pempatan ni angut-angut mekejang mepukul ulian gendang nebukin solah manusani ane sube sayan sekite-kite. Di desa satya kone ipidan tongos kuluk selem ani nyarengin ide Sangyang Yudhistira memargi ngeruruh swargan lekat. Kuluk selemi ento lantas rangsukine aja ide Sangyang Dharma mawinan dadi kuluk mau tamu. Ipidan mekejang anak di desa satya ngubah kuluk mewarna selem anggon pengingat satwani imalun. Keramane mekejang masih percaya yen subuh mekejang ngubuh kuluk selam
Cina tu sing kena sengkala. Mekejang ubuh kuluk selem sangkaning sayang lan kasih. Dugasi entu mare desa satya pagah palemahan. Pagah nyalanang yadnya menyama braya tur tresna ajak palemahan. Kuluk di desa satya suba caranga keluarga. Sing ada kuluk di desa satya ane mekente. Mekejang pepek. Kuluke masih keto satya ngemit desa satya skala niskala. Sakewala gumine sayan ngelimbak. Kuluk-kuluk selam ani ipidan ajiange jani juga tampahe ben misi dare angune sate krana ora hange nyidang ngabe penyakit ani ngawinang manusani ngemasin mati. Men kengken jani li kengken beli lakar nengil dogen. Nengil malu bang icang makena iraga subesayan kalang cicing di luar negeri yang saya ngerti apa kaden luong nih batan ngabe bulu munyene sigug-sigug yang capatin kedak pesan tiang beli ale wayan kelor jani ani lenen orahin milih mana iraga ajak dua ngalih wayan kelor. Mekejang kuluke pacancan mulih nyelisih ngengkebang rasa jejah di kenahne. Yen ane lakar mati buen mani biji buen ngale ama-amahan. Mekejang sangat dadiang ngekena. Ada masih enu pekrime tu sing jengugu teken pejalan ane jema ke igudeg ajak ibadah. Petengi entu igudeg ajak ibadah ngalang menjalan ngali umah newayan kelor di sisi kaje desani. Pejalane mengengal-engalan sawire jejah. Wayan kelor subuh mesari. Tu sing ada anak len an nyidang nulungin lenan teken iwayan kelor. Wayan nang mai malu. Ngudiang peteng-peteng mai diwangan nutur nyan bangun pianak tiangi. Wayan kelor nyagyag sahe nyangkol cicing mebulu samah berag ane ubu ke ajak pianakne. Wayan tulungin tiang ajak mekejang anak kengken ada mati ben timpale al sayan ngeliunang timpale ani mati tiga bene ada pet laut anggone sate tiang subeninga kini cai subeninga ngidang masih nengil dije pengerasan cai nih ibadang tu sing ngidang nanang gedeng nengki ieu nepuin wayan kelor tu sing rungu teken timpal igi sendek ngongkong badeng bangun nyan mekejang pakurenan icangi. Wayan kelor main ibadeng sambil lange ngisiang pulu ani adanina Ibrani. Ah cai sesukat subuh dadi jelemu tusing pesan nyak rungu ajak timpal beli gudeg mulai dogen subuh iraga sing sepatotnya ngide tulung ajak iwayan ibadeng ngongkong nagih nyagrap Ibrani nengeng laut nganggut limane wayan kelor dot ngejohang Ibrani ane sayan galak geteh ngecir uli limane wayan kelor. Aduh, apa nyedang tulungin tiang? Wayan kelor maaduhan. Gisiang limane ane megetih ulian Ibrani. Toto, keto suba cicing luar. Bulone gen sama galak netan ngodak. Ubaden limane tuh nyanan bisa besah
igudik ngongkong neng ikit ibroni kantin mekecos melayu. Tiang ngajak timpal-timpaling ide keadilan. Ngudiang sora cara tiang terus yang pesan najiang. Apa ngajiang kengken? Ya nade nak ngemati yang soroh tiangi ada sing penjara. Ngudiang ngemati yang puluk kan di penjara. Puluk tuah. Buron. Tiang masih pada pekaryaan widi. Ngelah pengerase. Ngudiang terus yang ada keadilan. Meluihan tiang teken manusani. Tiang masih de cai sombong mare subedadi manusia. Ingetang masih kengken unuke ipidan awinan cai nyidang dadi manusia. Jani sepatutnya cai unuke nirani ajak bekejang. Subetain ngasanin dari kuluk. Buin yang ngetang ibadang gedeg ninghang pesawatnya wayan kelor. Nah, lebihan uyut. Kengken sepatutnya tiang nulungin. Wayan kelor masih nengke sahe nulu ibadang ane nu terus mesebang jengis. Alihang tiang pengacara. Tiang lakar nuntut ke pengadilan. Bu, mekesyabi wayan kelor ninghang munyin timpal-timpal. Wayan dadi ngeraosang mekejang ani omongan tiang. Pada berat kasusnya nih. Wayan kelor ngasgas duorne ani nadak sare genit mergergeran. Kedekne ketundu ninghang pengitih timpal-timpalne ipidan. Dari manusia tuh sing jeluung cara ane tepukine tekan timpal-timpalne. Bas liunan mokpok. Tuh sing nyidang dari dewekne pedidi. Wayan kelor ingat dugase mariyeman panugrahan uli sang yang dharma. Ulian dewekne subuh wanen nyelametang urip panrauh ane subuh duang dase tiban ngubuh dewekne. Nu merawat-rawat dingin yeh tu kade ani nganyudang panrauh ajak cuconne. Putu jati. Enu tatas masih ngingetang panrauh ane kerek-kerek ni dia tulung tu sing ada anak ningah. Wayan kelor ngelangi mahut sahen nulungin panrauh ajak putu jati. Ya diastun dewekne masih bisa sing selamat. Wayan kelor kerasa ngilu mait bajonnya putu jati. Anak ceri ane maremetuh 6 tiban. Kadirase subelakar telah hangkiannya. Wayan kelor ngengalang ngale daya apang panrauh nyidang selamat. Yen tusing pitudoh widi tusing jenyidang panrauh selamat. Mekejang sangkaning karmani mabungu. Negak wayan kelor diampit bali dajane. Ulijo nu nyidang yen ningehang munyene ibadeng ajak igudik ani majalan pesu. Meklo subuh wayan kelor ningah. Karma desani demen ngemati yang kulo. Endo ulian penyakit rabies ani ngawinang jejah anake ngubuh kuluk lokal. Wayan kelor mekenah-kenah. Nyen lakari dihine tulung apang misi pengideh timpal-timpalne. Sebab masih yang ninggalin timpal-timpalnya ane telah mati ulian racun tur mati mecak-cak. Rasanya tangkahnya nepukin parisolah keramani ane sayang sekitu-kitu. Pengideh timpalnya ane nuntut keadilan lakar tulungina. Buin yang mekena-kena. Terus yang perlu ngide tulung aja anak len. Apa kewahne batas nuturang ani rawasange aja igudik aja ibadeng. Kewah mekejang orang kewah. Wayan kelor butuh. Mekejang orang wayan kelor butuh. Kaling ke pengacara kurena ani dogen mara aja ke ngorde sube kedek simpatan. Kopi ane siupe mekebres ulianana kedek.
wayan kelor orang sing ngelagai ditu wayan kelor nawang tu sing ada anak lakar nyidang nulungin. Wayan kelor nyemak saput lan udang laut mebakti disangkah nih. Mula subuh biasa, suod manjus, sekonden megai, wayan kelor mebakti nunas rahayu. Nunas pemargin apang timpal-timpal nih nyidang selamat. Yan, benjak ada sangkep keramani, ingetang teke, ada pejabat masih lakar teke, ide dukungan suara. Jam udah nak sangkap tuh, sanje jam 6. Beh, tiang ada gai di kantor, Kang Wang malu ke. Wayan kelor sedang tusing mekite milu sangkep. Apa buin subuh sesai ada pejabat teke ngide dukungan. Menjanji kene keto tusing jelakar ada apa manipuani. Munyene manis terus tate nyaku panglimu. Muncarang panganjali yang nepukin keramu. Mekejang aku nyidang lakar ngemang ani nomor 1. Tusingnya dadi ani nomor 2. Mekejang cari iklan. State ngaku paling lung. Ajani bin misi nu sangat ngenengang timpal-timpalnya ane sinah subet tusing mekite kice-kice. Sek, hus. Cicingnya kadene teke mai. Lo, ulahang cicingnya gudeg itu. Adi menek kebatarane. Matuane wayan kelor uyut ngaukin lo sari pianak nih. Sek, mulai malu gudeg, mulai. Tiang nu ngale jalan. Wayan kelor nyagjagin gudeg sahe ngulahang gudeg ane terus ngongkong. Ngalen dek delebihan kenah. Terus subuh ada bin timpal diraga mati. Doa wayan ane anto sang tiang. Nah mulai malu, sek. Wayan, udiang kulo aja ngerawa seken gitu. Cara kulo ngerti dongken. Ngalen ulah mensingnya tuh kayu angon ngamplongin. Kulo rusuh gitu matiang nasne. Adi mekejang gerdag napukin kulo. Kadan ipidan cara ngebetara dini kulo Kulo dini suka kena pasu. Mekejang ngabo penyakit. Nyanan sangkep banjar lakar siarange ajak prajuruni. Anak tusing dadi ngubuhin kulo Bali. Tuh limane kenapa metatu gitu? Ubaden ningalin gut-guta aja Ibroni. Kadan kulo ani gudeg untung gut. Ian Ibroni nak sehat, tusing je kanti ngaba virus. Cicing-cicingin tuh mareje. Patotnya matiang dogen. Jenangnya suba bengil. Daki, wen misi tusing ada ngelahang. Negak wayan kelor ngepang segan. Getehnya muncrat. Jengah. Adi penyamaan iraga gede gini. Manusia mulai paling pusing dadi gisiang kenah nih. Telah genit warne wayan kelor. Ngangah ke ditunduk. Diarep paningalannya tepukine gudeg ubere. Sabat-sabate aji batu. Diarepnya di ngehe jeritannya gudeg suba sedih kingking. Ketulung-tulung. Wayan kelor suba tusing nyidang nang gadag basang. Suksema aturang titiang majang ring para prajuru sami. Titiang nenten cepacang panjang atur. Indek kewentenan buron sekali bawas prajuru iwau. Titiang nenten cumpu. Napi iwang yang wenten cicing ring desa puniki. Jejah sareng penyakit rabies. Sampun yukti cicing Bali saning ngawinang rabies. Titiang ngebele pati pacang ngetuhin cicing sane wenten iriki. Cicingnya mekejang raw. Mekejang kramo desani mekesiap. Nepukin cicingnya ane negak
jer-jer di sisin jalani kangin. Mekejang mepupul bareng sangkep. Ngeraung ngeling ulian sebet kaliwat. Satyane pusing ada nyidang ngalahang. Sakewale jani mekejang magih nube apang mati. Keramani mekejang pekrimi kisi-kisi ngeraosang wayang kelor. Jelemut using nawang jejah, cicing daki penyakitan, mani ye mati mare ye. Tiang paling sing demen nepuin cicing Bali adenan kuluk pom, bulone luwung, juarian lah ngabe jalan-jalan. Ida dani sani wang yang titiang, lunas uratian nyanyi jebos. Suksemu majang ring wayan kelor antuk piteket nih. Wayan durung tata suning ring kewentenan kuluk mangkin sani makte penyakit mangkin. Au. Cicing-cicingnya ani negak ento sumingkin ngerasa ngeraung. Mekejang galak ngongkong. Caleng nerangap mata ngendih. Wayan kelor jejan nepuin timpal-timpalnya ani nengeng. Wayan kelor tangkahnya megejeran. Rusing pesan nyidang rasa jengah. Sirahnya sakit kebut-kebut. Paningalane lempuyang. Jani kengken kena wayan. Keramani diduri menekang 5 laut metakon. Sampuna ngusa ase hidup cicing ngane mule ada dini. Tusing jesamian cicingnya mak tepirus. Napi kisepatotne iragen diktik cicing. Laut matiang. Semalihe dadosang sate. Ring dije genah pengerasan di dedani dados manusia. Nyen ngelah kena buku gitu. Cicing-cicingnya entu bisa ngeranang irage ajam kejang mati. Wayan konentain ngasanin ngelah nyamu mati ulian cegot cicing rabies. Lebih baik mencegah daripada menggobatian. Panrunte mesaut bangras. Di peninggalane merawat-rawat pianane ani mati ulian cegot cicing. Tiang tencumpu. Dados tua cicing-cicing badang di kemantan. Cicing pom, cicing lianan ane uli luar negeri. Sampun pasti ketan mak tepirus. Napi tan wenten manah ide dani pacang ngijen vaksin mak kesami cicing-cicing ini ke. Yan ento cicing liar. Cicing tu sing ada nak ngelahang. Yan cicing len anak super sertifikat kesehatan lan surat-surat anelenan. Tu sing jekanti ngaba virus. Yang sampun pole nak nyenen cicing-cicing ini ke sami. Samian tan wentan sane makte virus, samian seger. Mekejang mesurya kedek. Wayan kelor tu sing jelakar ngalah. Subut tu sing ngadelak di kenahne. Lakar seken membela pati ajak timpal-timpalne. Menjani kengken kone kena cicingi. Panrunte kedek nyengahin. Penyakit ane uli dugas ni rawasang ngenike. Boya je penyakit ulian cicingi ane ampun uli pidan deriki. Tadi bisa tawang. Wayan metakon aja cicingi. Nggih. Wayan kelor seken mesaut. Mekejang ramaniane kedek tolihe besi-besi. Anginnya ngesir-sir di awakne. Kewale wayan kelor merasa inguh kebus mekite makpak jelemu. Keramane sumingkin keras kedek. Ada kanti pesuyeh peninggalannya kedek ingehang pesawat iwayan kelor. Wayan kelor nengeng. Nulih mekejang anaki ane ade ngendikin dewek.
Awakne sayan kebus. Posne nyerek cek tu sing nyidang nyetok. Inggih idadane sareng sami. Mangkin sampun uningin apisane dados kenah cicinge. Sareng kenah irage sami. Wayan kelor sukseme sampun ngicinin gatre indek kenah cicinge deriki sami. Bendesani mekenyem nyengahin. Mekejang keramane sumingkin ngerasang kedek. Wayan kelor tuah mekenyem. Sube nyidang jani ngorahang isin kena timpal-timpalnya. Halo sajan. Sube demen. Mekebiah tangkahne. Iya diaston paningalane cara lamur. Getene cara muncrat nanang sakit. Nggih, sane mangkin riantukan sampun muning ngiring puputang rauh iriki. Bapak Ibu saking dinas kesehatan miwa dinas peternakan niki sampun rauh. Mekajang cicinge subuh penekang ke mobilnya. Ada aning ngongkong saha pesuyeh peninggalane. Wayan kelor mekesyap. Nepukin timpal-timpalne. Penekang ke mobil. Wayan kelor mekeraian. Ngai keramani mekesyap. Wayan kelor kerai-kerai. Posne nyerek cek. Wayan kelor gisiange ajak petugasi. Wayan kelor utahne ngebekin bajone. Ngeling. Sedih. Wayan kelor ngerasang kolongane kebus. Dot teken yeh kewala tu sing nyidang ngelekang yeh nang abedik. Wayan kelor sumingkin krai-krai. Bajone bes-besel. Gedeg pesan basangne. Nepukin kedek keramanin nepukin dewekne. Nepukin timpal-timpalne ani lakar mati. Wayan kelor di siang. Ia ngujak ngajek nagih mekraian. Paksane ia mencelep ke mobilnya. Ngiring pak ke rumah sakit. Bapak kena rabies. Inggih wanta asa punika titiang wajan cerpen sane memurdek Pulau Bengil kekawian Ibu Karma Citrawati. Titiang nunas pengampura banget yeneng wenten sane iwang talerten manut ring pengarsan idalane sareng sami semeton epi. Titiang nunas pengampura tersukseme majang ring semeton sane sampun miar sayang. Sukseme Putri Adelia, Rika, Iki Mentan Meladiani, Eka Dharma sampun miwa semeton titiang sane lianan sane sampun miar sayang titiang wacan cerpen ring rahinane mangkin. Inget titiang puputang ngantuk para mesanti. Om Santi 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 Om. Sukseme semeton sami rahajeng mesandekan.